We only did the haka tautoko for you guys, but... E ai ki te matatini tū I te rātou. I don't know if I'm down with that. Maybe until 3 minutes ago. Koe nei te all-stage kakahu o Ngāti Kia ora Whakawā. mai e te whānau, I wareware katoa au karekau he tēpu. Tuatoru. Kao, tuatoru. Tēnā tātou. Tiha. Tihei mauri ora ki te whai ao ki te ao mārama, nau mai hoki mai ki te hōtaka o Haka Yarns. Duits. Ka rewa te pōtai ki a koutou ngā uri o Tākitimu waka, Tākitimu te kahu o te amorangi, I tīmata I tēnei te taukapa haka, tau 2020. Yes, kei aku taha ko tuatahi ake ko te tungane o te ngāwari. Ai, tōna tikanga kāre o I kone I tēnei wiki. Oi ono, kei kone ai. Ka paitu arua ko te pāpau atareta. Tēnā tātou. Ka pai. Nāku iei whakaako ki ona mea katoa. Ana ka mutu ko waimari e mātou I tō mātou manuhiri I a Ruakiri Fairhall, tētai o ngā tino kaiwhakawā, kapahaka, o tēnei whakareanga, kei te pēhea. Kei te ora, katahina ka hoki mai kahungunu me te miharo hoki o tērā. Ai. Tērā tai o tenga. Ko Ruakiri, tētahi, te mea tuatahi pēr o ngā korokoro tūi tāne o tō taua reanga, tō tātou reanga. Nāna pono, maumahara nau, kōrero ko kahurangi, Wikitoria, Rōpe Manaki, Ruamano mā whā. And muri mai tira, haere koe ki te ako mahi opera e rā mea katoa? Waru tau pēr taku pakeke, ka tīmata. Ka tīmata, ne? There we go. Ai. Ana, ko mohi au ki tēnei te mea, ko matua Ruakiri te tau aku kau, ko iau I te kura. Stugoro? Yeah. Maybe. Ka pai e te whānau, Tākitimu te kahu o te amorangi, ka tahi te mutunga wiki ko tērā. I a tāhua katoa ngā kapa, te kaumāwhā ngā kapa I tū, miharo. Ana, ko Ruakiri, ko koe te teho ngā kaiwhakawā, te tikanga he matatoki, ka ataruku hia tātou tērā ki te kōrero hoe no, nāwai, ka huri hei head judge. Nā tūhoi au, nā taku tuakala hau I mea te, ka noho atu koe ki te tuku kōrero, ki te harana, ki te marea. But I tau atu au ki reira hei matatoki mo te kairangi o te reo. Ana, mea rā wāke, kua riro māku a te waitohu I ngā pepa māka, a ngā kaiwhiriwhiri katoa. No reira, I tau atu au, ki te tuku kōrero hoki, ki te whānuitanga o Tākitimu I te tuku taonga hoki no reira. I pehea te wairua koera te wātuatahi tū ki roto o Waipukurau mo te neke atu te kautau ni? E hea tau, rāwera wātu. Kāri kō atu, kāri kō mai mo tēnei mea te manaki, te wāhi whakaritea I Waipukurau, me te mea I tūhera te wāhi ki ngā tāngata, he tuku koha noiho, e kuhu atu ai rātau ki te rao, mea he rawera wātu. And they had all the stores, ngā mea katoa, hei kai, ana he fruitu, he raurau, ke te hea harane, pai ai te tiki atu I ngā kai kore utu. Engari, I nā te manaakitanga, e wama rauera wātu, I think, there's some rohe ka take a leaf out of everything. Hey? I kia ōreni, I runga I tō tātou pātai, ara taua, para te pānui pēr, te whakapaiake o whakatū I tētahi whakāturanga miharo, ka ki ia me miharo ngā kapa. Koe taki I tai rātou. I was like, yeah, tika. Tika koe. Yep. Anei miharo e nei kapa. No, I'm not saying. E tai ana e tātou, ahakoa ki hea, ahakoa, ko wai te rohe, tai ana te whakarākei ki ngā food stalls, ki te nohonganga pai, e rā mea katoa I te mutunga o te rā. Me miharo ngā kapa. I tino rongo hoki te manakitanga o kahungunu I te matatini. Yeah, bro. Pērā tonu, rua mono te kaimāwhitu. Rawera wātu. I miharo tērā. Wā rā te kōrero ne, ka hunguru ringa hora. Ai, pihau pāua all of it. Correct. Nō reira, synopsis te homa. Well, general observations. Rawe te kite I te hokitanga atu o tēnei whakataata ki roto Waipukurau. Ki te koe te Māori ne mahi notes ia. Ai, tuhi I mātaki au I ngā kapa katoa, guys. Well, ko te are whana pēr I roto I te rūma, mihi mea kauruku tika tātou ki te koretake o te oro, o te pāhotanga.
ana ko te take ino hoa i tērā hei ki te tihi o ngā kōrero, i ua te mātaki i te toenga o ngā kapa nā runga i tērā raru, no reira kai te aroha atu ki ngā kapa o Tākitimu waka. I te mea, ki te whanaketanga o ngā mahi ari i tēnei tau, i raru nā tērā hapa. I raru hoki ngā oro i a koe i reira, i rangona tērā? Kau, ka mātou i roto i tō mātou tēneti, haumarutia, nui te kai, tērā momo noho, karekau, kāri raru. Fruit bursts. Fruit bursts, Engari, i a tātou e kōrero ana, tērā pēr i raru ngā kapa i a rātou i runga i te atawira, nā te oro rātou i whakararu. Tā mātou noho tanga atu ki te atamira, mo te wātuku tānga kātū, ngā kaiwhiriwhiri hoki ki te waiata, ka rongo i tērā eko e hoki whakahoki ana ki te atamira. Stage monitors. I hua ke te whakaro, koira pēr tētahi āhuatanga i raru ai, wetahi o ngā kapa, wetahi ka kaharongo i ngā kaitātaki, tētahi taha kāri tino rongo, no reira ka kite i tērā āhuatanga i te atamira, no reira ki taku whakapai ko tērā hoki, me te mea hoki te atamira, ka lau te mohio mehe mei nera tia ki roto i te mei te ata, papahiki ki te mei Mō rea rawa te hanga o te atamira. I whakapātua hau ki tō tāua tangata Brokia Matua Hawthorne he kai mahi oro ia mō ngā pāpāhotanga kapahaka katoa. A mea ngā tau, i maharau i reira ia. A mea tau i roto i tō mātou NRL fantasy thread. Hey, gee, e hāna te oro bro. Ka ki ia, e toru ngā take pē i raru. Te mea front of house PA was blasting and the reverb was coming back into the mics. Koira. Soundy had crowd mic pumping too loud and that was in the mix, ne? Tua toru kaori au i reira. Nā whai anō. Declaration, kaore au. E hara i au tehi. Hoi no, he tino takiti nei. Ana i ata tātou katoa te hanga nei. Whakapātou kia whakata Māori, whakapāhoki au kia te matatini. Hari te mea, o kawa whakapā, wai atau kia koe hoa. And ko te katoa rātou e kōrero ana i te mutunga o te rā, kei ngā rohe a te mana o te āta tiki e ngā tāngata e rawaki ana i ngā oro, and tērā oro e haere ana ki ngā reo irirangi, kia whakata Māori. Nō reira, hari te mea kei te broadcast he, ko te front of house, ngā tāngata a te whakarite ana i ngā oro, kei a rātou te, nō rātou te. Engari, nā. E mea kei te whakapāho koe i te kapahaka, me mōhio koe ka kaunga te oro, ne? Ai. I te mea, kei te whakapau era ngā kapa katoa, e hia wiki kua pau i a rātou, utu kore, ki te whakaako i ngā waiata, ki te tito i ngā waiata, ki te mahinga, mahi waihanga i ngā mahi kātai, ki te muro o te ahi, I kōrero au, takahia o te mana. I kōrero ki te o ngā rangatiro o whakaata Māori, ka ki e ko etahi o ngā raru, ka tūpono tai mātou ki roto i enei raru ngā wā katoa, etahi o ngā raru. Tiki atu ngā rohe nei etahi sound people, ne? Kaore te mōhio ki te ao kapahaka, i te sound check, tai atu ngā iwi, kāpai, kua tika, kāpai, ao ngā ke i te ata, he tangata ririke, ne? Rawa ki ana i ngā oro, i te mea hei tā rātou, kei te pai tērā, ne? E ringi kaore rātou i te mōhio. So, kei te kite au, how, you know. Bit of an inequity going on too, I'd say. E tino aroha ana, i te mea, i kōrero tia e tātou tēnei āhuatanga i tērā wiki, ne, ko te Matatini Enterprise me ngā rights ka haina tia e tātou. Kariro katoa te rātou. Kariro katoa i a rātou. Hea te rongoa, me he mea ka raru katoa te kiriata te oro, koinei noiho te kiriata ngā kapa, me aha rātou. Whakai kia whakaihuatia hoki e tō rātou ake tangata. I pērā i ngā wā o mua, i ka whakaitia tētahi media pass ki te kapa, nā ko tā rātou he kawe mai tētahi tangata ka hopu engari. Ko tahi te tangata ki tētahi pito noe hokai te hiahia tātou i ngā tirohanga katoa, ne? I will just say, tiku nā, he uaua tēnei, te mea he nui ngā mea kei te haere i te wākotahi. Ne, ko ngā rohe kei te tiki o rātou anō lighting crew, i o rātou anō oro, mō te hunga ka tai atu. Ne? Tērā oro e whāngahi ana ki a whakaata Māori, ki ngā reo irirangi. E mea ana koe e pai ke mō te taha ki te pāpāhotanga mā whakaata Māori anō rātou e kuhu? Ai. Okay. Yeah.
Well, Mo then te you're going tā- to have 20 million mics on the stage. Well, that's right. So broadcast mics me te front of house mics. Me rereke. Mā reira e mōhio ai a whakata Māori. He pela no tērā. Well, I think koeira te raru. Ai, Hei te hoki rapu kau. hoki te tangata e iti atu ana te utu i konei i tērā tangata kounga. Nei, no reira, koeira te tahi mea kei te hereni e wātea tonu ana e tutuki hoki ai. But I mean, this is something that can easily be fixed. Nei, he ngāwari tonu tēnei. Me kōrero a Māori TV ki wērā tangata whakahaere hia. Kia ōrite i ngā rohe katoa pēr kia pērā rawa. E ngana ana, tāku e kōrero nei, how does this makes it sound like e te stick up a hou mō rātou. Engari, I think e ngana ana rātou ki te kōrero ki ngā iwi nei i ngā waka toa. I mua i te rā. E rangi, he ua mena ko te tangata kororau kia Jimmy Bob i te taite, taurata ki te rāhoroi ko Jack Bob. Yeah. He ua tira. Ana ko Dilly Bob i te rangi e whai atu ana. Koe rere ki katoa. And then Jack Bob, kaori te paku mōhio ki ngā o, ki te ao kapa haka, tū mai ana te kapa whanake, ahua mū rātou ki whakaro, I might just bump these fellas up a little bit. Mea rawake, my tangiro comes on, and then boom! Hey. Ana, Well, ana. kia kene, taku Tukua kia pāpai. Shea Bob. Mana. Hey. E haha te hoatu o te matatini ki enei kaupapa. Yeah. You know, miri ona tāra tā te matatini. Yeah. Kei te hi au te kite i te budget, ana haha kei te mā tāmua o, you know. It's, who knows? Ko tētahi rongo wā, well, kahungunu, Tākitimu Regionals, hei tā ngā kōrero, really karutai te rongoa i te oro i te mo tēnei rauna, ne? E ringi, ko tētai o ngā rongoa kia, ko tahi te sound crew, ko tahi te lighting te crew, motu. ka huri i te motu. Yep. Engari he Koera utu te nui tērā. Well, tērā pia, ne. and ka raru tērā mena e tuki ana i tahi regionals. Tūmai ana tāmaki mea wairaini i te rā kotahi. Ai. Me whakaro hoki pa te matatini ki te hoku i tā rātau a ke a tāmira. Ai. Ko tērā tāmira he mea huri haere ai kia mara mai ngā sound peeps me ngā mea katoa. Ki tērā tāmira. Hai ki ai tērā. And I mean, i te mutunga o te rangi, mate ana ngā rohe ki te rapu i te a tāmira e tika ana mā rātau ina i tahi wā ka rereke. We'll soon see, mo te arawa. Ai. Wa puta tātou ki waho i tēnei tau. Whakamahi ana te aroa i te atamira a te tai Tamara. awhiti. Ai. Ana. No reira, tērā pia hariti me huri te crew ko tahi. E ringi tērā pia, ai, ko tahi te tangata tuku ana i ngā, anei te playbook e hoama, Yep. me pēne, me pērā. Kapai, he executive producer pia, he consultant. Ai. Yep, tika. Yeah. Hoki mai ana ki a Te matangi kapa haka. Yes. Waku highlights ko te solo huhana. Koro i e waiatana i roto i ngā tau. No reira, Miharo mihi ia. ana kia te tuahine. Yeah, rawe. Koera. Ahau, matangiru, I reckon a little bit hard done, boy. I reckon me pai kia tuatoru rātou. Koe roa aku whakaro. Anō, i te mātaki au i te broadcast. Nō reira, he ua te Ai. rāpea kaore au te tino rongo, tika i ngā oro, e rā mea katoa. But think- ko koe te kaiwhakawā, bro. I think tino tata, wera kapa e whā. Ai. You know, tino tata ngā maka. Anō reira, penei tuatoru tua whāhara nei, e tino tata ana ngā maka. But yeah, I mean, highlights o tērā whakataitai ko tā koe kite ai tērā tau, hei kai whiriwhiri matatini, and coming back and seeing a level, you know. he rawa And tērā. it developed for those teams, nō reira. Mihi ana kia kauna, whatever they're doing it right. You know, nō reira. Yeah, pai. Ai. Ai. Taku highlight, matangi rau, ko te kaitātaki wahine, ko ka Joy, kaore au i te mōhio ki o engari ki te au i tō ingoa. Yeah. A tino a tāhu a tō pukana. Yeah. Tai I ngā wā Ka pai katoa. ko ka. Kia ora, e mihi ana koe no tana ingoa. Leila Māreikura Smith, ki te Haka Yarns community page e tuku mai ngā hua katoa. Pai leila. Ai, nō reira, mihi ana ki a koe tuku mai ngā mea, te ahua nei, aha koe ki ana koe i ahua pātata, te ahua nei, mua no atu a rangi ura. Ua. Because Wikitoria rātou i ngā mea katoa. I ngā mea katoa. Haunga pe Haunga te tēnā mō kotahini. te me te titonga hau. O titonga. Yeah. Kia nei i tauake te tū. Ai. Rangi ura i tēnei tau. Nei, harei te mea i tino haikura, Ai, te ahua. ai. Nei, tauake. Pulled back a little bit. Ne? Ai. Yeah. Yeah, kāri pera rawa te rahi o te... Yeah, Ai. tika.
E whakaanu ki tērā. Yeah. Safe. I maharau i mua i tērā wiki a tātou e kōrero ana. Whakaro au rangiura ihi, kahunganu, technique and tau. E hua i hea hau. It was the reverse. Oh, I think ko te hanumitanga o ngā mea e rua i rangiura ai. Ai. Ki te rātou te iho nui. Ai. Anei, ki te hoki ana i tīmata ētahi o ngā kaihaka i a rātou i te wharekura, ana kua pakeke ake, nō reira kua whanake. Ai, e tērā. Ai, taku hoa kana kope, ko ia tērei hapu, e whakatupu ana i te tai taonga. Let's go. Yeah, mihi ana ki a koe hoa. Ngā solos a te korau. Ai, te korau, wana komore, he whero ana ringa, ne? I feel like it was duct tape. Taku i te tiro, I reckon it was a bit of duct tape. Kaori, haere te peita. Hāri te mea i pērā rawa te kaho taku mātaki. O te kaupapa o te haka o rangiura, ne? Kora. Ai. Ko, Yeah, te I Pāti tērā Māori. atu tau, I mihia a te Pāti Māori e rangiura, Ai. I tēnei tau, Kareka. kei te wero. Yeah. Ana, kaore au te tino mōhio ki te rārangi puta i a rātou, engari, me whakapono rānei ki te kaupapa, ki te tangata. Ai. Yeah, so, Haka. ka pai nei ka kōrerotia te kapa o tamate arikinui, tino pakari te tū a tākita. Ai. Yeah, rātou ko tōna whānau. Ai. Koe rano ho te mea I mātaki ki e koe. Kau. Ko tākita. Kau. Te whānau shasha, Ai, te whāpea ngā whakareanga I nei, Ana. I tū ana, I tū ana. Ana ko te uri tērā, Hika Ferris, He did everything, that fella. Yeah. You did everything. many talents. Yeah. Oh, that guy. Te tauira? Miharu, I've got a few tauiras. But he, if there were Dāhuanei, if there was a slight hole in the bracket, nāna tonu I te whakaki. Ana. He had the solos, he had the guitar, Guitar, kai yeah, tātaki, he come up with the mihi, he had even had the patu. Yeah. Oh, gee. And e te whānau kaoreu I te whakatoi ki te Māori rā. E mihi ana. He did amazing. Ana. Te waia tāringa, kōrero ana mo te tiki, Ai, rua tiki, ai. ki kaha te pōti whānei. But e tautoko ana, Tākita did well. Yes. I think the good thing about the tamate arikinu is this new generation, right, that's taken over. Nō reira, he hou, ne, Ai. tēnei wairua kei roto I a rātau. Tika. Ana, tai hoa te rua tau e haere ake nei, ka kite anō tātou I tētahi whanaketanga kia tamate arikinu. I kitea te tau e te o ngā kaihaka, I did ask the question, were they unlucky to miss out? E tatana, but I think numbers-wise and strengths Yes. and volume-wise, it Yes. makes a big difference Ai. as well. So, ko te tūmana ko ka whakaki a ngā whāwhārua. Koro Trev, ka kaha kōrero ia mo tērā, ne? Perception Yeah. of a semi-full team and a full team. Yeah. I And pērā hia. tino kiti I tērā. Yeah. I pērā hia ngā tūmana kone I te tīmatatanga. Ai. Well, ngā tu, a full team rātou. Engari tamariki ana, Rangatahi. ia ki Yeah. ngā. Ngari aha kua te nui o ngā kaikapa, that's what you see as a judge, ne? Ai. Nō reira, koe rā te mea, me kaua te tangata whakaaro, me whā te kau kaikapa rā nō. Yeah. What? It's about execution at the end, so you could have 34, 32. Yeah. You know. Nā, tika tau. If you, mena kei te whakaki noa koe ki etahi kaihaka kaurepe e rite ana, E rite ana. that goes the other way either. Ana, for sure. Ai, tika tau. Ko ia atu. Ngāti rangi nui, Ai. e mihi nui ana ki ngā whanaunga o tauranga moa nei, tino a tāhu a te tū. Te Aha ka. kua whiu au ki raro I te pahi I te rawiki, ka nui te aroha. Ka nui te aroha o tō koutou uri kaore I whiriwhiri ia koutou ki te Victoria. Hoi anō. Yes. Ko rongo au ngā kōrero e te whānau. Ko te painga o Ranginui, he rahi ko te nuinga o ngā kaihaka kua roa e tū ana mā Ranginui. Loyal as before. Ai. Tika, I reira e noho ana, whakaroa kere, am I in tauranga o am I in kahungunu? Ki te ngā whanaunga o reira. Ai. Piki mihi kia rātou, piki trip tērā hoki. Ia, I ana ata. engari I ahua o horere au I te mea I te pōhiri I rongo au ngā kōrero, te kai kōrero rā no te kapahaka o kahungunu. Ai, e whakahea nei te whakaaro kia kauea te tono. whakataetae ki roto o tauranga moana. Kaore te takitini a haere ki te taki Tahi. iti o something, takitai. O horere anau kaore te kai kōrero o Ngāti Ranginui I tuku urupare
ki tērā... I te papatū au ai. Ai, because history tō rātou mo te tuku whakaaro i runga tonu i te atamira. Ko māua kei te mōio i tērā. Reko te wāwhakamutunga i tū ai tētahi whakataitai Tākitimu ki roto tauranga moana i te 97 ki taku whakapai. And I think i taua wā tonu a kāre ngā kapa o kahungunu i eke. Nō reira, kā rau te muhumi he mei mau tonu ana tērā ahuatanga, engari ko te tono Ngāti Ranginui i tē rātau, ai, mo te kia tū rāno ngā rāhinara ki roto ki a rātau, ana ka whakahengia e te komiti, ana i te mutunga iho ko tā Charlie Rāhiri ki a rātau, tērā pia me whakarite tātou i tētahi tai openga ke atu, me he mea hara i te rāhinara, nō reira, he whai kaupapa e tō atu ai i a kahungunu o tērā atu ki roto Tākitimu. Ka whakaaro ki a tātou o te aroa, me he mea rānei ka tū tō tātou whakataitai ki roto o tū wharetoa. Tei toko anau. Tei toko anau i tērā Te heke pērā atu. Tino te aroa tērā. How can I make this about te Oh! No. But i mātaki ahau i etahi wāhanga o te pōwhiri, whakarongo au ki tā Charlie tuku i ana tono, ahua tino a Māori tau. Tino Māori tau. A te whakararangi, a ne ngā take, ngā hononga, whakapapa, e mea katoa. So, you know, anei, kei runga o tō mātou, maunga, a mea, so, you know. Ko te mea kāri i whakawhiu i wēnā kōrero, ne, ko te mateke i whāriki noho i runga i te rangi Māori, me tāku i whakaaroa hai, kāre kore he akoranga i roto i ngā kōrero a Charlie, kāre tērā hunga i paku mōhio. Nō reira, me tūpato tātou i roto i wā tātou whakataunga i mua i te marea. Engari, koeira te hitoria, ana ka huri atu ki tēnā koutou tuākana mā, kāre mātou i te whakai tēnei wā, engari me hui anō tātou. Ne, koeira te whakatau. I just want to tērā pēr, me whakatika mai koutou, ngā iwi mōhio ake i a mātou. I'm pretty sure it was the mid to late 90s, Katu and Timothy disqualified them all. Koeira. Hey, no te mea i raru i kaori tika. Hey, yeah. Kaori tika. You're all gone. Oh, ruthless. And you know, some people just don't let go. Ka mau tonu. Mo te he mo tonu atu, literally. Ai, rau atu. Ai. All right. Ana te kapahaka o kahungunu. I miharo rātou. I miharo. Taua poi. Ka, tino ni, te aroa ke nei ni. How whakaro? Ki aku nei whakaaro, ko te reo waiata i a tāhua, ngā arrangements, i tino rongo i te uria ana hato, panache, me ana pukenga waiata, rāua tahi ko tūrei. Kore aku whakaaro, a tāhua te reo. Iu te ata whakarongo ki ngā kupu, nā runga i te oro. Me te kaha pia o rātou ake reo. Tō rātou poto i ngā rakuraku, anō nei e rima ngā rakuraku e poto ana i te wā kotahi. Engari, ko tētahi o ngā highlights, standouts, moku ko te kanae urukehu. Ne, te tamara. Te blonde mullet. Harai te mea kei te whakatoia hau, kahungunu, te ropu o kahungunu hei tauira. Ko koe te kaiwhakawā. Ai raini, e whakawā ana koe. O kua ki te koe, ne te mea i matatoki koe. Kei te nuinga o te wā, kei te whakawā tātou, e whakawāngia ana tātou, i te pai o ngā mahi, i te nui raini o ngā hapa. Ai. Me pērā rawa pēr te kōrero i te maherere ke katoa ngā kai whiriwhiri koetahi kai te rapa hapa. Ne, koe rata rātou mahi he rapu i te hapa. Koetahi he tangata wairua. Nōra i etahi wā, ka kati ngā karu. Kia tuhera ngā karu, me mātaki hoki koe. Ne, ka kawea i te wairua. Nō reira, ai, taku whakautu ki tau pātai hoa. Nā, ko te whiore o tērā. Ki au, miharo a kahungunu, i oti a rātou etahi mea, e ringi, moa hea tātou, ngai haka mā, mōhio ai, ka tutuki rani tēnei, kaore rani, he whānako mā ka tēnei mahi, nē, te rape, me pull back tātou. Nā, i kite tērā, ki au koera te pia te rerekētanga i Wānganui, i a rangiura me kahungunu. Ko te execution. Whakaritea te rautaki e ai ki ngā paiaru whakawā. E mōhio anau, kei te pīrangi au e ke tātou ki tēnei taumata, e ringi he rereke te pīrangi me te whakatinana. Ana tika.
Yep. Tika koe pai. Me rere ki te rautaki, me hāngai te rautaki ki te wā e tū ai koe. Ai. Ne, ko wānanga kaiwhakawā. Ai. Ko wānanga kapa kātu i mua, a muri rānei i a koe. E rahi ngā mea hei whakarotanga. Speaking of kaiwhakawā, i tuku mai tētahi o ngā anonymous judges, no reira, tētahi kaiwhakawā i reira, Ai. i tuku mai o ngā whakaro, ana he rawe tēnei. So the 6 competing teams were amazing, all brought their unique identities, which is a must in my eyes. Ana ka whakaro ai ki tēnei, unique identity, Ai. ka hungunu. He whānui te Ai. o Tākitimu ei. It's massive. Yeah. As. Like That's matangi rau, kei mahia rāno, Yep. rangiura, kei oaira rapa, ranginui, kei tauranga moana. Ai. Ana, like Wairoa, ngā iwi o Wairoa, pretty much almost Ngāti Porou kei te whakai, you know, kei te tino tata Rua rātou. pani e ato toa Yeah, nei. tama te ai. Ko te reo, he tino rite ana. Ana. Nō reira, he maha ngā ahakoa kotahi te, you know, and then of course you've got Ngāti Ranginui as well. So he iwi anō tērā, but Yes. you know, he nui ngā rerekītanga. Yeah. Tētai āhuatanga a tāhua i puta ki ngā... ki te wā tukutaonga. I tū tamate a rikinui ko rātou ngā hunga manaki i te kaupapa. I tū rātou ki te ua nei waiata atu ki ngā kapa katoa i a rātou e whakawhiwhi ana ki ngā kete kai. Kia koera ngā participation taonga ki ngā kapa katoa. Ana he a tāhua tērā. Ahakoa te e heke ngā o te ua. I rongo i ngā reo rōreka o tamate a rikinui no reira. Rangati rāna. Mihi ana kia koutou, ka hungunu whānui, o tira Tākitimu waka. Ka tika hoki. He uri hoki tēnei, Nō reira. no ngā tika hungunu ki te wairoa. Ko tō kuia e takoto ana, pātatana ni. Ai, he uri hoki ahau, Tākitimu waka ki te Waipounamu. Ko au hoki, ka tahi anō ka ki te takutaha kahuhunu. Yeah. Sure. Okay. Right. Nō reira. He segue pai tēnei. I te mea... Ka noho ko tēnei hei kaupapa tautohu mā tātou, hei roto i ngā wiki, ngā marama e tū mai nei. Kei te kite mai koutou, let's go to a bit wide there, bro. Kei te kite koutou kua ata whakarapa hia hau tētahi sellotape. Koe nei te top 12 e ai kia Haka yarns, ne? Nō reira, i tēnei wā, nā te mea e whāngā kapa i whai wāhia tuki te matatini. Oh, yep. I tēnei wā, e whāngā kapa kei roto i Whai te top 12. Top 12. Okay. Yeah. Nā. Ranginui, ai. Rangiura. Ahua nui e nei pepa. Ka panuni a te rawaki, ka flash. Ka hungunu. Sure. Nā, ko te tino kemu, ka haere i roto i ngā wiki, ko wai ka mautonu ki roto i tērā wahanga, nā ko te wānanga, ko wai ngā mea ka heke. Kia ora, kia It ora. should be fun. Engari, kia pakepa ki tātou ki ngā kapa e whātuatahi, ka whai wāhi atu ki te matatini. Yep. Ka tū ki roto o tainui hei te rua te kau mā whitu. Whāngā kapairi mai te kau anō. Yes. Kia au nei, and I've been doing the math actually, kia au nei ka eke i tēnei wā, ki te hāngai ngā tatauranga, ka eke ki te 58, maybe ono te kau. Ana e ai ki a koe, me eke ki te hea nama. Kia au nei me eke te championship ki te 25, me te premiership ki te 25. Pai tērā whakaro. Ka pai. Okay. Pehea tā wetahi kapa whanake ake, heke rani. Wā aua, mā tātou tērā e wānanga, maybe ko te Top 3, bottom 3. Bottom 3, wā aua, yeah, maybe. Something like that. Top 12, bottom, no, that's a bit But enui rawa. harsh, eh? Yeah, hoi anō, hei, whakaro tako mā tātou. Yeah. I've been thinking about the championship as well. Well, i te I reckon it gives all the couples something to go for. No, I reckon too. Yeah. Because you get me mea kei te whakataitai, ahakoa te whakataitai, ka whiwhi ku taonga koe. Yeah. Ne? Yeah. Ahakoa koe nei taku tino wāhanga i ia hōtaka te whakarongo ki a kōrua wānanga. Kua tō te rā ki tēnei hōtaka e te whānau. Engari, No, ni whakapai anau ka piki a tairāwhiti ki te ono, ka piki a tainui ki te ono i tēnei tau. So that's why I think the numbers will increase. Anyway, Tainui. o ka tū ki tainui a tērā tau, so why wouldn't they put it up to 6? Hey, I mua i tā tātou whati atu. Mihi ana ki hakoe, my bro. Chair. Nā koutou, kia ora. I think Matangiro had the best mokos. And I'm willing to say there won't be a couple that will come close to them. O mai rāno. Haere ake ne. O whangaras. Nā, G. Nā, Matangiro,
he nui rātou i actually maumoko. Mataora, kauai. And the mataoras that they had, clean as, not smudgy or anything like that. Clean. Ka mutu, they were rocking the old school wakahuia type things for their puhoros. I was like, wee, these fellas are me. So anyway, all products of toi mairangi. Yeah. Trans, ma, koutou katoa ngā ringa toi, so mihi ana. Also, honourable mention, Te Kuro was me. Ngā kaitātaki katoa. Yeah. Oh, aroa mai. And actually, Te Kuro's in this part as well. Best guitarist, Iwiki Tōria rangiura, o te tohu mo te rakuraku, kairaku. But I reckon Tamate Arikinui was in there, and Waipatu was in there as well. Waipatu. You know. Wai me kōrero kia Leon, ko ia te... I know he's probably going for overall I think ko rāua ko arona. awesomeness. Overall awesomeness. Oh, but I sweetness, I reckon. reckon. But crew camp, I've we kept the happy. guitar, We happy actually. He kairakiraki ia. Yeah. Mehe mea ko koe te kaiwhakawā, what are you looking for te kairaku award? Well, a driver. You know, the guitar. You can drive the bracket. Set a good pace. Yes. You know, Yes. essentially the kapa Yes. takes their bearings off the guitarist when it comes to their wata. So a good driver. Okay. And that's what you're giving the award about. Essentially. Yeah. See, I disagree with that. No, I want everything. I want amazingness. I want everything. I want the you to- You're driver. the guitarist. I want you to solo and I want the vibes. Yep. You know. Yep. I want the energy. What Yeah. kind of vibes? What vibes? I remember one Tākitimu Regionals, Hātea, they had a tihangaia and Joby was the guitarist and he was at the front of the tihangaia. I would go, you are the winner. That's what we're doing this year. I'd be like, that's a distraction. Whakamuri atu. I would be No, because he had a solo. Oh, Waimaria, He's Waimaria. at the tip of the tihangaia going, duh. Yeah. See, he would have won. He would have won. Okay. Anyway, back to the kaupapa. Well, kua mutu te tangitangi o te kita. E nāia nei, ka whakatairanga e te hōtaka o Haka Fields, i miharo rau atu te kite e te kapahaka o Kahungunu i te rawiki. A te rawiki ka kite tātou i te hōtaka o te paringatai ki Matakana me Rangiwaia. Wicked. So, whakatairanga i tērā. Ka whakatairanga hoki i te Haka Yarns community page, nora ka haere ki te search bar, put in Haka Yarns, ana ka hua ake, kai konei hoki te QR code. Tere tipu tō tātou. Ai. Yeah, hapori. E yes. Ana ngā wānanga. Ai. Kei roto koe i te hapori rā? Haka Yarns community. No. Ko tahi ana ke taku amu. Ai. Kāre tētahi o koutou o Tākitimu i tuku mai i te Master Sheet. Ai. Kau e hono mai mehe mea kāre koe te tuku mai ngā kōrero muna. Nā, tika. Yes, te Hoi tī. Ana ka mihi hoki ki a koe Ruakiri Nā koe, piri tēnā mai. koutou. Yeah, ka wānanga o nō tātou a popo, engari raue nei kōrero. Wai, tēnā koutou. Yeah, ana mihi nui ana ki a tātou. Kia pai te pō. E te whānau, reka ngā kōrero, haere atu ki te YouTube o Arataua ki te mātaki i te roanga atu o Haka Yarns.